Let's sit comfortably and easily. Sjednimo udobno i opušteno. And let's close our eyes. I zatvorimo oči. Let's take a deep breath in. Duboko udahnimo. And breathe out. I izdahnimo zvuk. Once again, Još breathe jednom. in. Udahni. And breathe out through the I mouth. izdahni kroz usta. Incoming breath Ulazni dah energizira tijelo, and outgoing a breath izlazni ga relaxes. opušta. Breathe in once again. Još jednom udahni. And slowly breathe I out. polako izdahni. As you breathe out, Dok relax izdišeš, your arms, opusti ruke, shoulders, ramena. let's take our attention to our navel Usmjeri region. pažnju na područje pupka. Have all your attention to navel, Svu svoju stomach, pažnju usmjeri na abdomen, pupak, liver. želudac, trbušnu šupljinu, jetru, to čitavo područje. Breathe in, as you breathe in, Udahni expand your I dok stomach. udišeš, raširi trbuh. And as you breathe A sa out, izdahom pull your uvuci navel pupak. in. Squeeze your tummy. Stisni trbuh. Once again, Još breathe jednom in udahni and bloat your stomach. I napuši trbuh. And as you breathe I sa out, izdahom pull back your uvuci navel pupak. and relax. I opusti se. Become aware of the weight of Postani your body. svjestan težine svog tijela. Once again, take a deep Još breath jednom in. duboko udahni And as you slowly I dok exhale, polako place the izdišeš, entire weight of your spusti svu body on svoju the težinu na chair or on the stolac floor you are sitting. ili pod na kojem sjediš. Become aware of any unpleasant feeling. Postani svjestan bilo kojeg sensation. neugodnog osjećaja, senzacije. And just accept them. Do I not samo ga try to prihvati. get rid of any unpleasant feeling. Nemoj se pokušavati riješiti bilo kojeg neugodnog osjećaja. Little more attention. Još malo Your pažnje navel u područje area. pupka. Let this feeling of jealousy, Neka osjećaj loss, ljubomore, gubitka, betrayal, izdaje, just be there. Let it samo bude consolidate. tu. Neka se učvrsti. Let any negative feeling that is Neka se there bilo koji negativan solidify osjećaj koji je tu as you breathe zgusne in dok and breathe out. udišeš i izdišeš. Breathe in Udahni. and breathe out. I izdahni.
Accept all these negative Prihvati emotions. sve te negativne osjećaje. Let them be there. Pusti ih neka budu. With a smile on your face, S take osmijehom na another licu. deep breath in Još jednom duboko udahni. and breathe out. I izdahni. Breathe in with a smile and Udahni s breathe osmijehom. out with a smile. I izdahni s osmijehom. If you're feeling a sense of Ako loss, osjećaš gubitak, grief, tugu, jealousy, ljubomoru or love, ili just ljubav, let it be. samo prihvati. Have your attention on the Imaj stomach, pažnju na području liver, želuca, jetre, abdomen, trbuha, navel area. pupka. Observe your breath. Promatraj svoj dah. It's either steady or shaky. On je ili miran ili drhtav. It's either warm Topao or je cool. ili hladan. Take a few deeper breaths. Nekoliko puta još dublje udahni. And keep relaxing I your nastavi whole body. opuštati čitavo svoje tijelo. Dive into that sense of Uroni u loss. taj osjećaj gubitka. Embrace any negative Prihvati feelings and objeručke sensation bilo that koji go your negativan arm. osjećaj ili senzaciju. Embrace all the negative Prihvati feelings, sve negativne restlessness, osjećaje. Nemir, discomfort. nelagodu. Once again, take a deep breath. Još with a jednom duboko smile udahni s and osmijehom. breathe out. I izdahni s osmijehom. We're not in a hurry to get Nisi rid u of žurbi any riješiti stress se or bilo kakvog strain. stresa ili napetosti.
will assimilate the stress Asimilirat ćemo stres and i transformirati ga. Few more deep breaths. Još nekoliko dubokih udaha. For our breath can bring Jer naš dah metamorphosis. može donijeti preobrazbu. It can change all the negative Može promijeniti feelings sve negativne into osjećaje peace and harmony. u mir i sklad. Become aware of your mind. Postani svjestan svog uma. Your mind is surrounding Tvoj the um body okružuje tijelo and pervading i every prožima svaku particle of your česticu body. tvog tijela. You are in and outside. Ti si u tijelu i izvan njega. Our attention can Naša pažnja transform može transformirati blato to gold, u zlato, gold to diamond, ugljen u dijamant, and all negative feelings a svi negativni osjećaji become mogu peace postati and mir compassion. i suosjećanje. Keep your attention on the Drži navel pažnju na region području pupka and observe any i pleasant promatraj svaku ugodnu ili unpleasant neugodnu sensation. senzaciju. deeper breath in Dublji udah and relax. i opusti se. Let every particle of our being Neka be svaka čestica tvog bića peaceful. bude mirna. Let every cell in Neka our body svaka be stanica rested. tvog tijela bude This very odmorna. moment. Upravo u ovom trenutku. Another deep breath in Još jedan duboki udah
And as you breathe I sa out, izdahom se još više opusti. more. Let go all your effort Otpusti sav svoj napor and simply relax. i samo se opusti. Shanno astu dvipade Sham chatushpade Om Shanti Shanti Shanti. And slowly I and polako gradually i postupno become aware of body and postani surroundings. svjestan tijela i okoline. Take another deep breath Još jedan in. duboki udah And as you breathe out, i dok izdišeš, relax even more. opusti se još više. Once again, take a deep breath Još jedan in. duboki udah And as you slowly breathe i dok out, polako izdišeš, may open your eyes. možeš otvoriti oči.